Moço desentendimento e o processo simo fisa pagamento ba pensão veteranos, to beneficiário balong liman tohar tamba dudu malum. Segundo o Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional, halo pagamento da huluk ba combatentes na família martir Siranebemba Estado e atina rihun Ruasia. Mas be processo pagamento moço desentendimento entre beneficiários sira, tambah a forma ne benaru, no dudu malu halo situação lá controlado, tambah ne balung tuda malu, ho cadeira, ho de resulta balung hetan tohar e haliman, no cadeira balung hetan estragos, tambah ne beneficiário sira husuba ministro relevante, atu halo mudança ba atendimento. 700 mas ami ese nakun hotu ebe ami turto aba usi sorin mai to hene to atu sayo na be atu banku ne pas ami atu sayang usi grupo sorin mai duru tu to rohan to sempat kato sele monu hotu sila hori kare ba tura malo fali pasensi ami ho inam felix sila besikau hau daranya liman oke duki tamate lagi sai baliur Bahira quando o problema que com ele sira bele fonética informação katak imi bele calma ita bele continua galai mas no fim problema aí que com ideia desentendimento que com ideia kutuk neba e depois sira lá que resolve haruka para que se momento e tu cuida o balo to agora nema ami senti lá satisfação o atendimento dele ami precisa publicar sai quando cadeira ne forma una 700 lali ka halo ima formatan kalau seandainya loron ide ima formato sira atende to 1000 antau hansan cadangan ne bele aprobeta 300 ne bele forma ya kotuk ba mas cadeira 700 ona haruka ima formatan ne ini kan ita hatir ema feri ko katua sira ida ne hansan ida de ami sei bele agonta tapi feri ko katua ne kasih ita kasih yang los tambah uluk sira luta terus mai to atu hetan netik sirane dire itu mas terus nafatin ida ne halu ita triste do bau he kraik ne ema sirne tahare mamos ne ema ida antar ni ina nyaman mai labar se la sala soke so situ sa mana sona sira hal barwilu hanso hinne sira hal te barwilu ami maksala pir pale utar ora si law hala si tukrua tolu ne sira bel takba ami ne sira bel takma sira ma explica lá atendimento lá dia tam sistema at ita bo sira bel kuliah ho dia kami ne ami masentian katak utar loron tolu ona am sam ho matan luli kita naman tomate bel la ko bel ami saipel hanse criminoso ida hanse be la gosta ida ukuna nemak o hindonon ite bel morsan sene ite kolya mamos agora ite duni te ida ba Indonesia sai temas imi halwa be ka ami hanesene logic ne hene bele Hatamba questão ne secretário de Estado Veteranos César dos Santos Mera Cateten, o desentendimento ne acontece, se a parte se muda atendimento ba beneficiário, atu ne evita do malu, mas be banheira continua moço desentendimento, parte CCLN se para provisório atendimento fisa pagamento ba beneficiário sira. Apa nam here hamutu ami se fotibe sira ranting sira komunan sira makatene buat ne ka atu me tahu na pare apa merem imlauti ranting polis sira kontrol aus liuret me sirene me imi mila kopera na fati pases oi sira te ka atu bolu tu numero pronti ne ami puasene hotu ami liu hotu me sempre hay dificultades problema la hasta con bolu tu numero ka bolu tu sira me problema magne consciência me dirigir para la bela halo disturbi ya processo ne lara ni ne enquanto halo disturbi segurança mas segurança atu anesa mas karik manifestação ne buat situ ida mas omne população mas feri katua zet ami mantém que a segurança ne 5 level kona medar apenas sir para segurança situação ya arredor ne laran mas bete bo sur hal kasto na fati o en sela tuda mal ami la albata tuda mal ya kotuk na ba tuda mal bal kali raun tu moço ami para lá kala koi tama ami era poder para bele albo totu né lembra governo ne ami karela ne ami poder quando casa de mais ami para aí arela situação matem ngala vale Ter observação de emene beneficiário balão nebe mai husi município decide la corre fila ou de continua forma ou de reinfisa pagamento tambasira mai husi município nebe doc. Tur dados beneficiário nebe simo pensão veteranos basic rihun sanu resinen. Juliana Maria, Júlio Belém, Gemen.